Özgen şarın beri ayakta ajratı. Ben üçüncü adamı to'g'ritdi aka. Yer aka, kelib qo'ysan bo'ldi. El bu sen. Meni qaramiz. Biz sпрос qila olamiz sizdan dagichi. Bunday qilchaq davomida sizdan so'ranichi. Mana o'sha joyda mana shuncha yoshlar cho'g'ilib o'tiradi. Bu yerda biz ulug'taralik qazibni qo'zg'aylik degan maqsadimiz yo'q. Biz bardığımız bütün Kırgızistan'ın jaranımız. Bizga tinchlik kerak. Bo'lgani mana shu balaning ordo'lib, o'rtolib suga tashtalganligi uchun biz qaydiga qaramay bizning bardoshimiz ele deb kelib o'tiramiz bu yerga. Bravo yoshlar. Yana hozir esli vizam to'g'ri kelganda o'sha bolalarni munojaatga olib chiqib turib o'zingiz bilatirlikdan vizam to'g'ri kelgan. Chinini aytish kerak-da. Hozir men bu yerda nimada suylashdan действительно bilmayapman-da. Bu o'ta noroziman. Hozir o'taylar nimada любой kishini bunday o'ziga kela turgan ish bo'lib turdi. Endi biz hozir vizam to'g'ri kelib aytgan Qirg'izistonda o'zining vizamlari bor ekan. O'sha mizonga jarasha Xudoy buyursa buni jazosini oladi. O'shandochi. Ya bersin so'ra, bersin. Hazır en жақсы туғандар. Sizlerге aytты. Жазасын başısını berdiremiz dedik. Buraya. Endi hazır bugün berdiriş gerek mi oşan aytты? Bugün emas. Biz bu yerda biz chechamiz. Ras qilmishni qildi-ku, jazosini oladi. Jazosini olmaysan ketmaydi. Aka, meriya qo'yapti, shu bir ikki so'z bor. Meriyaning o'zimen. Ne qilib o'tsam? O'tkin shuni aytalar ekan, farzindga ketsin deb. Yo'q. Mana men aytaman. Bo'ladi aka. Men sizga aytayin. Bo'ladi aka, meriya o'sha so'zga nima deb beraman? Advokatlarni biz qo'yamiz. Kuchimiz yetgan advokatlarning barini qo'yib beramiz. Men sizlarga ochiq aytib o'tmayman. O'zim ko'zimga olim dedimmi? Ho, alın. Sizlar birovlarni aldab jurdim. Alın. Girishgan narsani oyog'idan chiqam. Turing, bo'ladi aka, turing, sizni siylaytaylik. Sizni siylaytaylik. Eng negizgisi jazosini olish kerak. Ho, turali, bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. O'sha bolalar, o'lgan bolaning baldari uchun o'sha joyda shahar meri qatori endi qamqorlik qilib bera olasiz. O'shalar bilan suylashib, siz mana shu joyda el oldida aytib beringiz. Bu eng yomon ko'rinish oldu. Действительно. Xudoy buyursa biz qo'limizdan kelishincha harakat qilamiz. Bolalarga ko'mak ko'rsatamiz. Barchaga. Если cho'g'ayib 18 ga kelguncha biz polni 5-10 so'm beramiz. Ana buna. Yo'q, 5 so'mni ayting, qolganini el o'zi beradi, yordam beradi elchi. Biz hozir buna mizon cheginda sotlar bitsin. Anan sot bitgandan keyin biz bolalarni qo'lga olamiz polni. Men aytdim sizlarga bardinglar, jigitlar, jigitcha suyladik. Jigitcha birila so'z bo'ladi. Bo'ldi, ikki so'z bo'lmaydi. Bo'ldi. Bu yerda bundan söz uqib turibsizlar emi. Bunau hozir biz to'xtadik. Turabı, o'zi jomon o'y bo'lganda boshqacha narsa bo'lib. Bu yerda bu ikkinchisi olib turibdi meni. Birinchisi tolqam kechilgan yo'q. Ana nima bizning Bauırjan Turali. Hech qanday javob bo'lgan yo'q. Kim oldi javobni? O'sha narsani biz buna cho'g'ganimizning maqsadi просто o'sha o'xshab javol ketaversin. Dashi. O'sha narsani Qolaversin, qaydiga qaramaylikda o'tirdi. Söz bitti. Söz jigitcha suylandi, bitti. Tuğanlar uqib turgular. Okuyamlar bir juma başta bu yerde janabi taksi aytib turgan jigit yosh bola bo'lgan. Shuni iki yosh bola kelib jaldab taksi qilib yurib, ana o'rtada chir chiqibdir. Chirdan oyog'i o'lim bilan bitgan. Al jigitlarni hozir militsiya xizmatkorlari qarmab bugungi kunda qamoqda 2 oy sanksiya berildi. Bular 2 odam o'ltirganda 3 yosh bolalar bilan da qo'shib yurib qolgan, ondan keyin uchurda. Biroq ular da bilgandagi qilmishni yashirganligi uchun ulardagi qamoqqa olindi. Ulardan shu 3 odamdan birisi 15 yoshda bo'lganligidan ani qamoqqa oluga mizamda ko'rsatilganligi uchun ani uy qamag'iga chiqarishdi.
Бирок эл айтып атпайбы, качырып берет деп эч жака кача албайт. Бул жерде толук кандуу иштеп атышат. Эң негизгиси ушул учурдан пайдаланып мен айтат элем, ушул каза болгон жигиттин үй бүлөсүнө ушу сабырдуулук тилейт элем. Ушул ийинибиз жаны жаннатта болсун. Бул аябай чоң жоготуу, мыкачылык менен өлтүрүү биздин жүрөгүбүздү чындап айтканда канатат. Мен айтат элем, эч бир улутуна карабастан, кайсыл улутта кандай кылмышкер болсо, Кыргызстандын мыйзамынын алдында бардыгы бирдей жазасын алат. Жаман эл жок, жаман улут жок дейт го, жаман улут жок, жаман адам бар дейт. Мына ушундай бизде бүгүн Өзгөн районунда аябай жүрөк канатаарлык ушундай жаман иш болду. Буюрса күнөөлөр жазасын алат. Мен ойлойм, бул өмүр бойку пожизненный деп коебуз. Өмүр бойку жазага тартылат деген ойдомун. Анткени бул жигиттин азыр жаш чийедей балдары келинчегинин боюнда калды деп атат. Мына уккан адамдын баардыгы жүрөгү титирейт, жүрөгү канайт. Мен ошо Өзгөн районунун администрациясында акимдин биринчи орун басары катары буюрса улут аралык ынтымакчылыкка алып келүү биринчи максатым, экинчи максатым ошол кылмышкерлерди толук кандуу жазасын алганга чейин биз район жетекчилер катары биз турабыз. Биз көзөмөлгө да алабыз. Assalomu alaykum. Men Özgön rayon Мырзаке айылынын тургуну болом. Бул жерге мына бүт Мырзаке айылынын жаштары, ушу кайдыгер карабаган кыргыз элинин жаштары, кыргыздын уулдары, патриот жигиттери мына жерге топтолуп отурат. Өзүңүздөр билгендей ушундай бир акылга сыйгыз ушундай мукачылык менен болгон бир жаман окуя болуп өттүр. Тууганыбызды ушундай мукачылык менен өлтүрүп кетиштир да. Биздин негизги биринчи максат бул биринчи ушул жерде адилеттүү каралышы да. Бул жерде буга чейин биз мындай келбейт элек, себеби буга чейин да болуп өткөн окуяларда адилетсиздиктер болгон. Ошол себептен мисалы Бауыржан бир тууганыбыз Мырзакеден Бауыржандын да окуясында эч кандай мамиле мындай толук мындай олуттуу каралбай ошол бойдон каралып жабылып кеткен да. Эми мына жерге бүт кайдыгер карабаган жаштар келип адилеттүүлүктү талап кылып атат. Ошолор мыйзам чегинде толук жооп бериш керек. Биринчиси. Экинчиси ошол жабыркап калган үй бүлөдөн ошол каза болуп калган баланын келинчеги, баласы, келинчегинин боюнда бар да баласы бар экен жарык дүйнөгө келек. Ошолордун бүт баарын асыраш керек бул жердечи. Ошол берки күнөөлүү тараптагы үй бүлөдөн 5 бала тең ошол толук кандуу камсыздыгы алып, ошол кайдыгер карабай колдон келишинче өзүбүздүн үнүбүздү билдирген келди.